Lesa musuma. Ere instashonse. Lesa musuma. Ere instashonse. Nalanda pa fintu fibili nalanda pali lesa. Era nalanda na pa panshita. Lesa musuma tachinja. Ifyo ali, efyo akava. Nomba nangu ave efyo tachinja. Nombe nshita yena ila chinja. Ekuti kulese nshite shiwi kwa isa nshita ishisuma. Kwa isa nshite shaku bulwa kwa isa nshita ishaku kana bulwa. Nomba muli shonse shwe nshita lesa musuma. Hallelujah. Turetwalirira ku chindikalesa umwalolo kupekanya no kuwomba kwakwe kupitira mu ntunguru shishesu muno fitungu fyalwapula elio kabiri kukwafwa kwa ntunguru shishesu kumisepela wale twafuirisha kutungurwa no mpashi wa mushiro okutupekanisha kwenshite ya wama ngei n'abatwafa kalio kutila n'ababwana nyina abali mu fitungu ifya pusana baletu mfuira fyena pamwela. Tuilaba isambio likalamba ilio tulesho okushinguluka nalyo okuti tuingesho okusepamo n'okusombolamo ifingalinga ningishuwa okuti pakufula kwa abantu ngefimufulire umwaumo alesenda fintu engasenda kulifye naba kuti isambiliro lya peru 100% eliasenda po 5% ingate ifyo 2% pali 100 ekutira mukufula kwa abantu namba kutina mu lomba fye ngefye munyino wafuma pano akoseresha mu nshite yalinga munchisende nshite yanguka okufuma kumyesu ningishwa tuli abapusana kumikalire firafine mwayikala muli bakankala okushemikalire yenu ifyo mwayikala mwebene elio kwisafye kunofye kusheni kukwisafye mukutambo mumana awe tuleka biranga twaya at least fye olutampulo lumonangu shibiri twaenda ko kuya pantanshi. Hallelujah. Ekukabira okwaba pekenye kabiri nalimo kuti kwaba ekukabira kwa ifwe bonserio tuishire pano pantu tulesho kusambirira ukwishiba icine panuma ya kwishiba icine elio tuingafika kukubombela lesa nombe bumbela tulesata gate sana libumba lyabana kukula abali imisepela ni mu range ya age group ya maybe 35 no kwisa panshi ebe tuwe misepela lero chilifye bwino abafyashi besu n'abatushindika nabambya po tuli pamwera baletu mfira fye na pamwera konshoko benga tumfa chilifye bwino na chochine akano kamokazo serio kutila inefya kuya kuma conference no mbani mfire kandefa yo kuli misepela bantu amasambiro ya bakubatata amasambiro ya kutitayo ayumfana po kashinishi misepela munasambirire fya ya konfiasa nefya ntivis masana no mbechinga bipa kofye irere mbotwa belengeri abantu abalesambirira lyonse ero bafiro okufika pakwishiba icho kintu bulwele sana icho twapitulike pakusoso kwa kutila ushitamule mona omuntu aya mkusambira doctorate alefo kuba doctor mu hospital ero bambi balafika pali 3-4 years apwisha ero alelunda pofye bambi fya mukufika posana ni 7 years eri apwisha ndemwe chine fyonse fye balemweba afuiri okutita nga ni doctor nga ni nurse nga ni teacher ma professional jobs yonsayo mwakwata kukumako pyonse fye balemweba mukalachita nomba nga chaisa kumashiwi ya kwalesa ayetwa ayamweo ayakalenga imwe na ine okufuma muri buno bwikashibwa kucyula era tatwelenganya pona po kubulaya abenjaba muri fwe bali pano tatu akatari atunu nshako na ngumiona okoba ne mule umfanga wa ikira fyepa airport ne kifine wachikwata chapwa nomboko bantu babako nokufa balafwa nomba erenganye ni chikabashani okufuma muri uno mubiri okufuma muri kino cyaro tulesi mwana ba mosquito no kuyapula mu myulu ya myulu ifya batwachira mfa bachira imbapa ifire yefingi bachira kwena chachira mfika kwefira kwati kwena balopola abo nomba ne ifire yemo fya chiba maturepo kwerenganya nga chakuti chali ni malaika ba malaika bali 2000 ero bayimini na bayimba pamulandu wabena Kristo abanino kuya mu myolo iyo sound kuti yabashana namani twerenganya pali abo abakaya no mweo wene poli ngate ifyo omweo wenu tawakabepo chinsta wakabelepo okusola kofye inshite yabanga ino
imwako konka fyo kula mune finso fyo mule kopa fya makamera pa o mwamona pa ero nomba mkaye mkuchitanga mwafiko ko mwele ero mwala umapwa makofi pali skilini kupo senshita kulifyo. Haleluya. Twaise shoko pituruka mailo mukutila okufika pa Ukwishiba Icine ichili no kubalila pofyentanshi ko kabila okusambirila Icine nga teti musambilire omwewo wa muntu omwakumanya teti mumwishibe bwino kanshinisho twaendele mukwesho okusambirila twali mwene kweshiko pefingi ku mubiri ifyo twikala omusango wa busuma wa kusambirila kuli abafya bo twitati muneso alisambirila nemi kalide kofie kwena ila pusanako nga mwasango omuntu apwekala kwena alisambirila ni manager ni director ni nurse ni doctor emi kalide fyeyo bekala pamayanda into ya pusanako kwena pantu understanding chintu twashota mu Africa tatuchita understanding fintu nombo muntu ngaya koko akutibete sukulu kawongobongo kala funguruka kwa pa nono aishiwo mwa kutantikire fintu in order ichalenga kusambirira letwa landire na pabusanso obu abamukukana sambirira twatire chawamisha ponga muleikala no muntu ushasambirira okumutwala kusukulu asambirira elio muine ala iteka ala ikoseresha mubwika shichaba pochipa then okwikala no muntu ushasambirira eshibe fyokulya no kufuala no kusuba amafuta ayo muleshita chali baso costly okwikala no muntu waifyo pantunga te ifyo fyonse fyakala chitafye fingi fye ni distraction yeka ichakutila na alimona po ifyo mukau cha Yesu kuno kwa Afrika na tuenda ngabeni na tutandala ero bena bale chiringa ati muchinshi wabwina Afrika elio kuya nayo bwali mwidishi abantu tuli babiri namba nayo natishi fibachita abantu tuli babiri kutibala nayo bwali mwidishi elio bwali na bwemi nani 4 inkoko nesabi nenama na sausage tamule mona costi tantu tatu apwe namba elenga ni fyachibano kubasenda panshi ku 5 ngatabayi pike bifinge fye babompeshe omulandu wakubulwa Ukwishiba batipika lero filepwe fine lero line fyonse fipwe ichalenge fitwakwete Ukwishiba. Haleluya. Natile nango twazasera gutira kansho kusambirire chebo chire twafurisha pakalamba bakosereshe Timothy kumufyashi wakwe Paul kucho nde mukosereshana imweri muri apa mwiraenda enda pye mu musebo esheni kumenso yenu na kumatu yenu umofye nangu babiri mwabalingo okuti kwena pa bantu bonse oyu nalamu kito kubatata nango mayo okonsesha ko pali level imo okomfisha pali level imbi ningishuwa kutira omwalo lokufyalwa omuntu afyalwa afye kuli wishumo na muchebo chakwalesa nifyo fine tufyalwa afye kuli tata omo but nga chaisa kumamenta kuti mwakwata menta omo babiri batatu nangu 4 mu life span yeni yonse ekuta chinchi nde mwafurishako apa bulo witwa menta ifintu fimo tafyaka bebwino mu life yenu ekutira tuleka biroko bafyaba chefyafye kuba pamakasa y'abantu bamo abatutangirire ko mu fintu fimo kokuleka firetire tukosera kyala twangukirako ekutira mumwe wa muntu ulekula mwali fulasana efipusho okukire fyasuko kyagwa fyebwino ekutira oko waipusha sana eko uleta discover ifintu sana eko mwenekana ma revelations ekutira po aleko seresha Timothy pamusango wakutira Timothy akulire kwana kulukunganda elio yuna kulumwa bichitekero chine pafya kwalesa kanshibale mukansha tirafine kuda kunganda muri kucheche chikalamba eko tulimbukira nangute bonse bali ifyo bambi bale kushiwa munga mayanda ya afya sana nifyo fine nishiresa ali mulengo kushuka pakwisasangwa mwibumba lyabanenu ekutira ilo po Timothy akosereshwa kuli nakulu te kuli nakulu eka na mulinyi na wine wakwa Timothy mwali chitetekero chikalamba sana no bamukosereshe shulimo ubikyo mutima pakuberenga ekutira nangu ni kumasukulu kula muleya kuma colleges kula muleya ngata ulebelenga waliba bright nangu yo chikashupako ifya kwisapa sabwino mari writing na eberi omwana na tinesha akakulipirire pantu na alilipira pakusambira kobe so ifya mari writing ishishibe ile independent wali pasakale icho wapone na nifira mwaleya kulya mwaleya kupya mabola nepyasha nifyo so ine mpyasha ndishali bomba pali ifi wala bombera ni webo ngana ala kupera suminati wala shibombera kuli ine efyo yoke na ala shibombera nati
Chiraluchelo kula seba kufuma poku ya Afrika palia no kufuma poku ya Afrika palia no kufuma poku ya Afrika palia ni shinamo na chiwabomba na chonga pomwe shinga wapo ni shikufola nkakupela rupia munshira imbi olupia tabapera pera fi mwewe matamwanshiba filianga nga muri muche ichi ero bamye batisendi mubike mu obupe bulata bwa babupe mona olafye olupia lonsolo mutula lwakabira lwakwato omuntu eri ashikura kuntanshi dirianga mwaya muchiwoko shire cyakubika mote kuyaposa mufye mwamba no kugwera ninshirwa ruba ngani kalata takwa bokubula kalata kuri fwe bakwita mu post office wabula pyene envelope waposa mu asili ngano kuyaposa munishi kalata ya ruba if you lino kuchita kubika po address oko kalata ideya na box na fyonse ngoli ne chabupe bika ko kalata address mwelesa ichi chabupe na leta ndebika muri iki kibokoshi ni pesukuru lyandishire fokupona na bika mwechi eliendala mayala kwata mini iseka mumfire fintu kyamfwika nomba sidadutula ndemye gashiruba fyeta kwata nonko shia ndemwe wakecha chine te shiruba fye shaluba shaya mwati natipero obupe twatipero obupe bufirio kumilandila okumilandila koshani panshita ya kuchola ufire wasaso ntapo mwelesa mwibukishe dirana lela ndapali imwe nalitula pamulandu wesukulu lero ndi ma exams isho naturesh filio kunandira nangu mapepa rata ya kalube malaika kekira no kwisa yekatirila pantu ali alipirila kale isho munandira tyo ndemero tolela nda pesa mbiro lya shani okwishiba enshi esambira tulesambira Ukwishiba Icine twaliba mu bushikunde mweba tingi fyashika mafi telefa iko kusambirira ntofenango kupa kuti wala asuka mkwai mukatapali fiba kulipirira ninshikupa kwa sha so twalando okutila Icine kabirwa po akoseresho mwomfi munakwe mwana wakwe mukitetekero Timothy okutiviko mutima pa kubelenga ichingafuma mu kubelenga ukabowa mano echakwalira kwa mwebere ukabowa mano pantu keshwa sana malembo era na malembo yakakulenga okuba sharp era nga waba sharp ocho eko chikakufisha nikukuba rede kukubombo mulimonso usuma mwirabe sambiro tukweterimbi Ukwishiba Icine ero mwingafika kukubombela lesa kanshinomba iro twaseshe okwenda muri ifyo twakabiri okumona ni purpose nshi iya kusambirira mashu ya kwalesa muri kimonga mumutwe tukwete twalafika Ukwishiba Icine beyond okufika mu Ukwishiba Icine icho tulefwa ilo kusambirire chebo cha kwalesa according to Hebrews chapter nishani icho ngokubane oh no yo chisuma bafwirisheni abo bareshupoko bafwirisheni fafine ngachakutiba muneka kwati kuwaya waya eko ili romo kuya kutirako kamparamine kuti twabafwirishako mkwai eko ili romo kutuli n'ababomfi bakwalesa mwisakamana kuliko fyakachongo akachitika kulya ya tulelondola mashu ya kwalesa nangu ichebo cha kwalesa ngachalimbuka mulimwe amalembo aya muri Hebrews chapter 12 nga mwapenda verse 7 ndemona nangu verse 6 ukafika mu verse 12 yalondolola paba fyashi babiri yalondolola paba fyashi abatufyele elo yalondolola na pamu fyashi ulilesa ilondolola okutila aba fyashi abatufyele ndilyanga batutuma ku masukulu bene tontonkanyo lyabo lyakutira omwana wandi akekale bwino omwana wandi kuti aisansungako omwana wandi akaiteke ematontonkanyo yabo ekishabe ekyabipa kirifye bwino kukwata ematontonkanyo lero ishibeni okuti omwana olw'ekyalo kyabipa lima kuti omuntu aya ku masukulu n'empipepala pyetisuma akwata eri enkito ya mushupa bate abalemu tuma ku masukulu bakyetekere panuma nga apwisha mukesa afume ekibwa ekyekikalamba nombalesa ena ni muli omusango ili ale tupele chebo chakwe na chwe chamweo itontonkanyo lyakwalesa talefu afe tutisambirire fye chapwa tantanshi yakusambire chebo chakolesa balembati afwaya tukume kumushiro wakwe ekutiranga echebo chalimbuka ero chabire chikuru chamena mu myoshesu impera yabumi bwobe webo kufika pakubo washira sana kwatifye lesa ifye balemba kuri 1:1-3 ndemo na mu verse 2 na 3 balisoso okutira kuchireta kula amoneka ifye tukaba nomba nantu chetekero kutinga amoneka tukamupala chichi tukamupalira pantu tukamumona
kanshini nshituka mupala nipa musango wakutila ilirine tule pituruka muchebo chakwa Yesu ilirine tule sho kusambirila no kuchisuminisha ichebo okuti chiteke umyoshe Yesu tufika mukusangolwa abapalana na Yesu nga kufya abantu ilio bekele mayanda mundupwa pakuloleshanye nshita yonse muleloleshanye obushiku muleloleshanye kasuba fyofine ba mami na badaji mukasanga mukuya kwa nshita watendeko okupalana ninshi bapalanina nipamulandu wakuloleshanya bubukali na mubusuma kanshi bale palana tirafine icha kupapa cha kutira nango fye chitekwa apo mwaya fyapo bateke chitekwa mukalelolesha fye mukesasanga fye kwati chitekwa cha parako uyu muntu uyu ifya musango yo ilo tulesambirira pachebo cha kwalesa bachi lumba nangu bachi tasho kutira ichebo te kuti chifirwe awe ichebo te kuti chifirwe awe pantu chali luma okuluma bachitasha chaluma okuchirapo olupanga olwatwira konse kuti chatula mu mubiri chatula mu mafupa chatula mu minofu chilafika ponsapo muntu engafise embela yakwe ya buntu efye chebo chakwalesa chaba emashwi kuti mwasanga muri Hebrews 4 verse 12 ichebo chalitwa okuchira olupanga olwatwira kubiri nomba ilio tulefwe yo Ukwishiba echebo pantanshi tulesambirire echebo ishi winini apaipo ndefu ayana ni mwamukasu wakalelo tueshe ukutwa sana papali ya mashwitwala ya pomukasu wakalelo ilio tulelanda pa Ukwishiba Icine knowing the truth and only the truth nishichile pili ulati okufika pa Ukwishiba ichishinka Icine fye chine cho tuishibe meaning nga twaya mu mashui aya abantu bomfwa omuntu asumina kucho aumfwa nga mwamfwa ati alefitefyo bachita ninshi abwaba lelanda bali umfwa po amashui yamo bali monapo imichitire y'abantu bamo elio ifyo pine baumfwa abantu bamo basosa efyo bemini namono kusumina nomba epo ndefo ina tuchite drive amatontonkanyo Yesu okutila tamufu ilio kusumina kuchintu ichi chonse cho mwaebwa kanofye ichebwe chafuma muchebo chakwalesa aya mashui yalembwa kuri Roma chapter 10 elio verses 16 okufika mu 17 amashuwaya kanalate mwishanja belenge mu mutekatima pakutila yatwafuirishe okumfa bwino abena Roma chapter 10 verses 16 twala imina mu 17 icho ndefu atusambiriri hapa chakusoso kutila nga mulinecha kusambirira nga mulinecha kusumina mule sumina abo bale misambirisha nga mufipope na mano ayafuma mu kipingo nga teifyo baka misambirisha mailo twatsosereka okutila okusambirira okufika ku Ukwishiba terionse abantu beshiba Icine limo abantu beshiba nefyabufi nomba muye kukutendeka ku chapter 3 lesa ili abumbiri omuntu Adam amusokolwelele chishinka chonse chapa chimuticha ali mukatikebala okumweba okutila iki chimutinga wali yako ulino kufwa omuntu aumfwa aishire sambirishako no muntu wa kibiri na mayo bamupere amweba iki chimuti bali tuwe baita kuliako pantanshia kuliako bae bati tulino kufwa Satana ishire kabiri ne chishinka chimbi ichiri chishinka di ishiwirimbi ili abufi eli aisabebo okutira muri na mayomo lese fyamye batinga mwali yako kufwa bufi tetimufwe ekutira nalyo lisukulu ambo kusambirira mpaka afikire kukuliako ayafika na mukopera ko munakwe nawo alya ichalenga okuti alye kuli omuntu umbi omusambirishe sambiriro limbi okuchira pali asambirira kanshini apa epali nkama baneyo twalaisha okuikoseresha ko imwe na ine panshite ya kutila inshitashimo tulasambirira no kumfa kufya baletweba ifya baletweba te fya muchebo chakwalesa kanshi amashuya alembo apa yazosokutira arena Roma chapter 10 verse 16 and 17
lelo tabana kire bonse kumbira nsuma pantu esaya atila mweshikulu nani atetekela icho ba mfuire kulifwe moneni okutetekela kufuma kucha mfuika necha mfuika chishira muchebo cha kwa Kristu ndefa tuiminini hapa oyukabira wambila nsuma esaya atuminwe ngowa kuyabirire mbila ba munyina bakwa bena Israel pantanshina bafuma mukoko mkechinso cha kwalesa nombe kwa fumine shwidi akuti moneni abantu nabona ikani nani twala tuma efye Isaya asoseri ati moneni nentumeni edeba muperi amashiwi aya kuyalanda kuruko lwakwe olwabwina Israel nomba pointing kwete muri ni yiri ma brackets mu verse 17 okutetekela nangu okusumina nangu kuipela onse ati naipela onse okwakuipela kufuire kwaba kulimwe pantanshi mwamfwa ichebo icho mwapokelera ichishira muchebo cha kwa Kristu kanshinishe Kristu echine kanshinishe pakutimwe mufike pakupusuka nokukwata life kalamba iyabula mafya kano mwapokelera echebo necho chebo chafuma kuli Kristu ngechebo tachifumine kuli Kristu ninshi chikaba chebo echafuma fye ku bantu ekuti napali icho mulesanga okuti Yesu akwete obwafye obukalamba munkulo yakwe panshita aishire pano chalo amashiwa yakalamba ayo tusanga kuli Mark chapter 7 verse 1 to 13 amashiwa yakalamba etwala piturukamo okusuula ichebo cha kwalesa nangu okusuula echine pamulandu wa kufishilano okusuula echebo cha kwalesa okusuula echine pamulandu wa kufishilano okulingana nokumona kwa kwalesa okulingana nokwishiba kwa kwalesa nga mwamona amashiwi ayaba muri Hosea chapter 4 verse 6 pale mbwati abantu bandi baonaika eryalondolo lecho baonaikira asoso okutila omulandu wa kubula okwishiba kanshinishi abantu nga tabeshibe ichifumamo konaika nga abantu tabakwete idea pafintu fimo ichifumamo kufwa nomba epali icho lesa talefwaya abali bakapepa abali abana bakwalesa bale kulila munganda ya kwalesa bale kulaba bulobwishibilo awe pantu ichikafumamo bakakula bututu no muntu winga kula bututu takafike kukwishibe fyashika fya kwalesa kanshi icho tona ikira mubwikashi icho tulushire fintu icho tuchulila inshiteshingi mulandu fi wakukana ishiba ili ashiri aba muri Mark chapter 7 verse 1 okufika na mu 13 abayuda panshita ya kwa Yesu bamwene abasambi ba kwa Yesu balendauka elyo pakubana shikulu Yesu Kristu bali kweti obuntungwa sana omwalola okwikala na shikulu pantu bachetekere kalubula wesu ali pakati kesu uli Mesiya ekutira munshita shimo kuti bafika pantu pamo balali efyakulya ero dirabaleli efyakulya tabakwete n'enshita yakuti basambe kuminwe nomba pali lyanshita kwali abantu abalechecheta okulamu n'enfirwa mu bantu bali bakatungulula balukolwa bwina Israel ilyo fye bamwene abasambi bakwa Yesu baleputawula efyakulya fimo ero balelya kuminwe yabula okusambwa kumyewo yabo omulandu wamoneka ero omulandu wamoneka kuya kuli Yesu kuya ripota iwe ngori kasambirisha ngori kasesema landana abantu bobe pantu ifwe natubasanga no mulandu bakwete nefiko kuminwe baleli efyakulya nomba mulutambiru Yesu na mumikalire Yesu ni nshifi ba milandu abaleka biro kupanikwa na ngokupelwa okulipire kintu fimo nomba in response Yesu atendekyo kwalula matontonka y'abantu mukubaseka abebeli ati imwe bene Esaya alesesema ati abantu bashinshimuna kutunwa fyabu fifye Elia masambirisha mafunde y'abantu apwepondefu atuiminine okusule echebo cha kwalesa okukana mfa kuchebo cha kwalesa pamulandu wa kufishilano ekutila ifitwaba nishuka ko inebane pantu wanu na fyelwe kuli mayo na tatabe na Afrika edo kabiri nshakulira mukalale nga timwanje tati umwina kalale no na kulire kuno kuirenga mwa sende sumbu kuti na nshako pano no kubunda na bunda ya ekutira ninshi nalikwata kweli eshuko panono ili akukwate fyalo futatu mumuto wa muntumo ekutira ndasosana kuba nandi abengi kula tuli kukalale okutira banefino mulembona nshaba nomo sane eshulingalanda nshaba nomo
nali bakofe kwatiwa furungana kofe pamulandu abutira obwina Africa bwali bamuline na fiera kulimayo na tatabe na Africa. Then secondly okufuma pa myaka 22 okuyisa Africa pali 40 years na ikera n'abangeleshi obushikuna kasuba no kuya konso okubalefu ayo kuya no kubatitira kyonse kyabalefu okubatitira no kubensha ne myonto kesha mutengo no na kyonse kukurekeresha na ali manager wa company. Ifyo mule mfwa fishinka mumwe wandi uno so tapali chabusungu icho nshishibe ngana tuikala nabo ina nabachita device no apato arachi define right that's true kiteni fyalanda musango wandi elyo lulu bali lumbina lo amano ya miuru ekuti aya mu Bible na alikwata kwa idea ekuti amano ya miuru yali mu muto wandi amano ya bwina Africa yali mu muto wandi na amano ya bungereshi yali mu muto wandi no mbanga ninjikala elyo ndelo lesha pakati ka abantu abetu abena Kristo obufirika pye bweka fye ebo nsangamo chichi ndefo kumwafirisha ndefo amukutikako kuli 15 okutetekela kufuire kwa fuma mucha mfwika ilo necho chine cha mfwika kano chaishila through the written document of the book which they call Bible nalawerisha po nga mwamfata abangeleshi fwebo lulimi tulanda ululimi lwabo bane mukutike kuli fi olulimi lonsolo balanda pachalo lwali kwata kaucha mukati. Every language spoken on this planet has got its own culture. Nga mwamfata abangeleshi culture yabo yali luba ababuta culture yabo yali luba nomba bena pamulandu wa kwikala ne ilibu kulitwa Holy Bible mupepi 1600 years Bible ishinguluka kyemweka mu Europe ilo yafumine ku Palestine ku Israel ya ide straight ku Europe ya ku Britain elo ya ikala Bible elo ide shinguluka mukatikabo kanshi yali bapangire okubapanga batendeka no kwikala life Bible such that takuli mungeleshi owinga yasange nsoka mumpanga aipaya no according to Bible na mubumbire okutyale so papa fite kwa fyandi bene je tupope bali kisenda kuti batuma foni kuri helicopter twasanga olusato apababika beacon ya so na iko bakuri waya hali hapo please makote flying doctor endesha ni alafa ichonde mieba we will go another 100 years tetikitike mu Africa ichonde mwewa so tachinga kitika mu Africa mwayasanga olusato na luikofya muri chiwaya ero mwatuma ko barracks aitwitire ni kwa helicopter mwise musende nsoka apana yiko fya ya alafu icho tete tikitike mu Africa useturefu muna ekintu namba turefu ayo kumona ngaba bena ababuta apabatika ninshi na ndiri ati bena kaucha yabwe ya kubute ya busungu yali luba baya nomba na kaucha ya Bible panto shani ya kokola sana kumyabo bayibelenga sana pali ino nshita tete muye ku UK no kuya mukubeba ati sumineni mwishirira kwa Yesu Kristo mukekala mu kyalo ekyamaruba baka kumona kwati na ofurungana baka kweba ati oh mufumine ku Africa sorry we are so sorry tientumirange ekyalo ekyamaruba ero bakutwala ku paki ero bakweba ati bushe iki kyalo mwakirala ndapo ngate ifyo sumineni muri Yesu Kristo mukalaikala nenkaramo ero bakurolesha afumine ku Africa ero bakutwala kuzu ero no kuya ingira munamwine munkaramo eri ale yikata pamuntu ati iki cyaro mwakirala ndapo ati kukabo kwikala nenkaramo kutira iyo ni gospel ya ku Africa nga mwaya kuyuke kanu mwaya mweba pakiriro omwana wakwe nafwa ero wamweba ati if you afuire nga watetekera Yesu uyu mwana akabuka wande ero tapapose kenshitoko fuma pali lero so erenga myeba ati nga kutiya buko omwana wandi na isa munana ne wishi nishicho cyaro kutinate mwokuyako epo musungu engasumine noti ruba bali renga paka pepa ye mwamulange rubati mone rube cyaro tukekala mone ruba that's madness kumusungu chife fo kulanda po ababu tabane bali chilapo nganyimuku tweba ula mu mano yabo ba society ba tukirako 100 years we are behind 100 years nomba ndemyeba nati nangu wingema na fighter jet ile ingenda 10 kilometers muri 1 second a fighter jet pali 100 years ngo omuntu ayire panshi kuti wamusanga no kubwera kuti yabwera isasanga taula ima 100 years no machinshi ndefo afye mikoseresheko pointing kweteni ya mube na Roma
ichitetekelo ukukisumina kano kyayishira mu kyebo kyakwalesa kanshi kinshindefo kumutako drive ifiba netwaikala nga bene Africa tatwaikala bwino kuti keniba kuli fifyebo why twaikala mu sheo yafi nshingwe fe tatwaishiba tuikala mu mano yamo ayabulo kwishiboko yafuma tuikala mu finshingwe fe turenga okuba abasha apa bulo musungu Krista ta dominate abafyashi besu fwebe ne fweka twaikere mu mbera yabusha. It is a miracle mu Africa omuntu linemyaka 50 60 70 afa ero babula omwipa wako linemyaka 15 wala pyana na kolumeni wefyolipo babika kono mulumbi ati mukwayi kana kamwena twilishisheni mwibakalamba mwebo oshemule mfefyo ifyo fyali mu Africa omwipa wa muntu linemyaka 12 13 14 aya kuli mukana lume no kumupyaniro bakibika ati nifyo fine mukwaika itapali kamwana kakala kule fyo fine omwalola amasambiriro ya mu Bible ngefyo fire kitikanga mwaire kuli Leviticus 18 ni nshicho chalo bale kitefyo chatipwa ni nshumushiri wala ebalesa ati mwelesa iteniko bambya abantu bese batendeke okwikala pali uno mushiri panto abefyo bale kitanjisekelemo ifyo ndemo befshinga sana efyo Joshua bebele muimonati ifi mwaingira mu Kenani mulandulesa napata bena Kenani awe ichalenga umushiri waliye balesa wamweba ati abefyo bale kitanshire bafwaya so iteni kwa abantu bambi kanshi ninshire sari kita prepare kale abena Israel ukwisa kita inherit chalo cha Kenani noko kita drive out abena Kenani te pamulandu wabubi bwabo wakubapata fi pamulandu wambela wafyo bale kita nomba ifwe nga kuno twaba ku Africa nga abafyashi besu kinshi cyalengere abasungu babiri nangu batatu Krista kava yonse Africa elyo kulaba no pole kine nishipe yakitike mwelesa tapali chimbiyo mulandu wa kufishilano elyo nentambi ifya tebelele imyeo shabashifwe okufikana kubushiku bwa lelo nomba ira turela ndokutira we need to know the truth tureka biro kwishiwe kine tureka biro kwishiwe kishinka tinshinchulira ni kwisa nafuma ba mami ni kwisa mwali bushe chakitike shani ife ipushonga tamule ipusha it is as a result of ifimule munaturechula elyo Yeremiah mubabele alila ngama mwene Lamentation chapter 5 verse 7 alandati te ife tubifishe ababifishe nibashifwe na kubata balipo balifwa nomba fweba nababo nife twashara turechulira mo pantu na kuba muri Israel mwali omulumbi wakutira bawishi ebalya amalemons baitire imyangashia sasamina language Yesu kuno twingatira amalemons bawishe balerya amalemons eri abana abashirireko ebo ameno yalalirira mwa is that normal no ni sachiri normal ulirya amalemons ebo ameno yengalalira but mirumbe shabo shakutira ifwe fwe bawishinga twakitefiru bwetingi abakesa mukuchuliramo bana besu epo mulesangira pakutanika Yesu balandiri ati iwe Pilato nga wamuno okuti uyu muntu takwete milandu baleso ntapali Yesu uletina ati umulopa wakwe walashinga pamutwe obe lekefyo shila ifwe nga takwete mulandu chisu matwasaina umulopa wakwe wala bapamitwe Yesu ifwe nga twafwa okabapamitwe shabana besu shemune mpwe vitinto numa tulela ndokutira kanshi nishweka biro kwishibe kine kukuleka tufume mu kufishilano fimo ifyalengo uti tube fitwaba ifyalengo tube chula filatu chula ifyalengo tube stack ifintu fyali fwasa fyo muntu ninshi fyafwashira ama ansa stakwa to muntu panta kuli wakumweba ansa ni lelo icho twabulisha kwishiba icine. My desire, my desire, my desire, my desire is to know the Lord. My desire, my desire, my desire, oh, desire is to know the Lord. My desire, my desire, my desire, desire is to know the Lord. My desire, my desire, my desire, desire is to
nakawa makasuba kano nakawa masana tire mfika kupanono tulelondolola ukusule chine abantu bachitira mu kufishilano ero bafiringa okutira ifine tuletita efyo kanshini shi tefyo na milondolele mailo lubulirwa lipali banyina n'omwana wandi kunganda inendela ndati amasuku omwana alanda ati maxiku sentence imo ine but mu pronunciation mumwe mwine nomba meaning inafikusana so ngefyefye mwalanda umuntu mu kwa America alelanda against aben African ni Trump uyo alandire okutira mwiramu nati malinso nengwe nati fyalilingana fira muneka kwati fimo finomba fyalipusana so nishikwaliba life iyo abantu bekalira lutambi mufishilano era balefi penda ati fifine etyo kanshitefyo kanshi tuleka biro kwata real life na real life ifire yabafye mukwishiba icine n'ekine n'ichinshi icine Yesu ni nani? Yesu nga mwaya mukipingo kyakale bamwita Yawe nga mwamfati Yawe ekutira Yehova nga mwamfati Yehova ekutira kabumba wa kintu fyonse mupashanyeko John 1 mulesa ngati okwabula wene nga takwali nangu chimwe kyalengere pali ifyo fyalengwa kanshi Yesu ewa kitafyonse ili atitafyonse omwini owapanga ekintu ubikamo na manyo buku kulondolola fyakita kanshi nshifwe ilo twaisa muri kino cyalo tatufure twapanga po manyo buku yabwika shibwa kino cyalo awe manyo buku ifure yafuma kuri kalenga wesu uwatupanga ufiri yapanga nebuku lyafe tufiri okwikala nelyo ebiuku elyo betati Holy Bible, not Quran, not encyclopedia, not commentary, beta Holy Bible ebuku ilyapelwa kubantu nso kutiringa bololola elyo malola mana yakwalesa chonse ky'omuntu engomfa kulilesa kyalipwiririka muri Bible ekutiranga teti mwingire muri Bible n'okumuna answers muri Bible kyapwata kuliko mukaya kanshi meaning Bible yalikwata every answer to every question efyo Bible yaba no pamulandu wa muntu tufikirepo abantu balisule chine pamulandu wa kukonka ifishilano nombalesa so serio kutila abantu bandi baonaika pamulandu wa kubula ukwishiba kanshi nishilesa wakubalira pokukula ngatelesa ulekula according to Psalms 127 verse 1 na 2 ngalesa te ulekula abakula bakula pafye ngalesa te ulelinda abalelinda balinda pafye kanshi nomba twatendeko okwenda kwa kuti kanshi twalakabira okwishiba ifishilano efe fyatukupa shani one thing ifimumwene mwikeli apa mwalini kwa kweshina limo ishinedo beteli apa mutoto ilweshina talifuile lyashima pantu lyapa fikolu efyesu nomba ndelanda okusule chine pamulandu wa fishilano bushemwa ishibati ishina lyonse ly'omuntu aini kwako eli kontrola life yakwe mpaka akafwe twatendeko okulanda ukwishiba chine mwalishibati ishina lyonse baini ko muntu eli kontrola life yakwe mpaka akafike kukufwa nga mwamfolwa kwisa kwa Yesu talafyalo aebati uyo ukafyalwa mukamwinike kanshi omuntu ngafyalwa afwiri ayinikwa no mbeshina line lyalainikwa eli kita determine lifestyle uyo muntu akakwata pachalo ero Yesu bamwinika ati akenikwe Emmanuel ero babika puno bupiribulo nishibaye bati ishina lya Emmanuel lile piribula lesa aisaikala n'abantu Emmanuel kanshi nishiro Yesu ayishire pachalo muye kuri John 17 verse 3 pale mbwati uyu mweo wa muyayaya kukuleka bamwishibe mwelesa wine mweka na untu mwatumine ni Yesu Kristo kanshi nishi Yesu Kristo okuti ese pachalo aleteri omweo wa muyaya not fyo omweo wa muyayaya nomba mu mweo wa muyayaya emuli abantu abala ukwata balatika pakwishiba lesa kinshiresa kitilefyo pamulandu wakutila ili abena Israel bapitire mu wilderness mu desert bakwete appointment na lesa tulefa yoku muna lesa pantu mu Egypt abanesu bara muna tulesa twabo na appointment bapanga nomba ida bapanga appointment bonse baide ikala kulupiri fulunge timwikele elo nomba Moses aninine palupiri kukuleka ya sengelelesa ili alaisa in readiness no kwisalanda na bantu bakwe lesa tala ikira fyafya bakateka kulapite myonto kashirashibona masa ilini pamulu
kamoto kakapita nakambi kapita iyo bamwene olupiri lwalasunkana kwabe fyushi kwabe ntandala shirelira elyo Moses aisa ifimwamona tala aisa lesa aliferede elyo mwipekanye alaisa era balolesha olupiri lwambo okusunkana tala aisa namba ngaisa chala bashani ngokwala isa sotati mwapoleni bonse tulefwa efyo nomba abena izwe baebele Moses pereri apa pene isa tulimonana nankwe iwe wakulalanda nankwe elyo ifwe wakulesa mukutweba chapo appointment ya perera but muiraba nabapanga appointment na lesa so lesa tafirwe cha alaire afwire fyafikirisha nomba akafikirisha shan in his own supremacy or in his own sovereignty mumana yabulesa yachipeshamano lesa ingire mu muntu ili aingira mu muntu no kwisa ku bantu bako afikirisha appointment nomba naisa abantu bandi bamboni bapereri okubula amabwe twala mutoba eli abeba ati aifina chitafyonse efisuma kuti mwamporera kwa amabwe ati ifi wagite efisuma filifye bwino icho fye warufyanya pantu waipashanya kulilesa chene ncho leka biloko kupola amabwe abebeli ati muri mpofu mwansho pili obwereshui impofu abo tukwetelelwa abashimona baramuna okukira abamona pantu barakuturuka no kwiruka bwangu nomba bena Israel nishi balina chifile icho balemba mwati umuntu onso mukamona aposhe mpofu aimya bafwa nefire mafyapona uyo wine mukamusumine Mesia nishi icho kitabo nabakwata kiri mu mapeya yabo era Yesu aposhe mpofu aimya bafwa nefire mafimya eli abebati ndeti techo namwene kuli tata ero bamwe bati waponta eli abebati muri mpofu Tinsha bebele fyo umo balemba palo akwa Mesia nabakwata namba tinshi bamulubira haleluya so tulelondola okutira ishina ili omwaini kwako dira controla life yenu kutira meaning nga mwenka shiyandi shisakamene eri muno kuno kila kitika fyo kwinjiko tukumana dimbi kuti mwashukira po akamwina lubemba kami kumanya ko pakona para bankashikwe nefyo ndemi muna muleimba ero na chikwata kona dream ero ne mwa mtawe na ina ali kwa toletwale isa temula ndifyo sakamene pakubalira po muipusheshi na lyakwe ni mwewo banani ngamye bati ni nebo mupumaule kutusha labeniko ngamye bati yeshi nati ni nebo mupumaule mwana bakutusha ishina mwana bakutusha take kale ulefwana ngo taulefwa yakaya elyo ya mupumaule na nguka lesu bashali fina bakiranda ati ukusuba kumenswa kala kuchushafye itilenge fyo lishina ilyo muntu akwata nga mulepo kuchita compare Bible epa mulesanga Abraham bamuchinjeshina kulilesa why na kwata olubuto lwabufyu kufuma kufikole fyakwe ailepelo munako mukashati ninkashiyandi why bachinjishe Yakobo eshina bamupera Israel pamulando akuti afumisho bufikuli shikulu wakwe Abraham ifyo fyente mule mfwa intambishe stashawama okuyabusha kamuntu kali kalo shako amkwa indeini kabatata abafuire nga kabwela ko kalishina ulefwana ngotawulefwana ngatawaka kwate buloshuka laipa yabantu kuma knife pamulando akwati ekishina babwesha ushatulefyo mfwentu inshisa kamene okubwesha mashina ya heroes abantu ababombera papa family abantu abasungirya abantu abali nibakapepa bene bali ma pastors mu filongaine bali mashima pepo inshikwete bwafya defyo bantu langwa isa bashima pepo tokalasonda kati awe no mwine washina ninditini yali nambanga mwa aleta karoshi kali nikanganga yo batate bamfire mkwande bweshishina okay osenipo nabama pepo mwikalabeta mukale ikoselesha fye mweka so chinshi tulanda po abantu barasule kishinka cyafyo benga irika papa mulandi wachishilano fye teicho cheka twabano kukakirwa nefishilano fyami kalire ifishilano fyami kalire nga mwaya apo twachiba pamulando na mashina ni 1 Samuel 25 verse 25 apalembo kutila ifyeshina lya muntu lyaba ni ishina wefyo aba that is 1 Samuel 25 verse 25 na mayo Abigail alelondrola pamulume wakwe Nabo alelondrola kutila ifya beshina lyakwe na o efyo aba elyo nga chaya kulilesa mwaya kukufuma 3 mulesa ngalesa leye bati ishina lyandini nebonaba ekutira lesa tachinja ifyo ali echo ayirumbulire nenaba I am ishina na Yesu ale irumbule lyoline naba
kanshini shishina tachaya ngukabane tulelanda nga Ukwishiba Icine ilio mwaini kwa kulita taishina lya bwina Kristo nishimuke Ukwishiba ichakutita bwino kuba amashina waini kwa kade kuchita shani kubule shina lyenu no kulitwala pachipairo mwabula abantu babiri nangu batatu nangu nintongurushe shenu mwabe bati kirishina cyandi kiranenga ndekite fyalubana mpepeleniko cyalirembwa muli 1 Chronicles 1 Milandu chapter 9 verse 4 na verse chapter 4 verse 10 na 9 1 Chronicles chapter 4 verse 10 na 9 Chavez lyalirishine lirepilibula amachushi nomba ili achulire sana mukuyirishanya epo banyina basoseri ati ififini ole chula na inefu na achulire pefu mulio becho nakuinikire na machushi that is Chavez FIDelila kulilesa elolesa msangulula ishina lyakwe kuti lyasanguluka pantanshi yaku kuturuka ticha lenga tinde pita mulifi lishina so na mikoseresha pamulandu wapishilano pya mashina tatuba abantu bwino ilio twaini kwa mashina ayalubana chimbi icho twingalolekeshe echo tipita mu mufishilano fyesu mulandu wamikalire okupa n'okupwa chaba chisendo sana especially kuno tuli ku Africa wesi munamumishi okusambirira sana kwali chepako that's why mlesangiro omukashana pali 15 years kuti atendeko utontonkanya pakupwa 15 years oko twabombere no mubomfi wakwalesa umo kulukanga twasangire nkashi Yesu n'abana 5 aline emyaka 19 years 1 2 3 10 15 19 years n'abana 5 nambalira tulemona akamwana kalelira ko bakwete bankeshaba ndefo ko bakalipiro ko bati imwe twale ni umwana kuli banyina kumuna bwangu bafumye kibotolo chebere bambokonje nati mwana wenu uyo mukwayibasa no kuseka sana fye mukwayibasa mwana wandi nati muli nemyaka shinga mama ati ndina 19 mkwete abana banga ati ndina 5 ifyo na kachipale fyo muntu alelanda era nabepusha nati owa first mwafyele nemyaka yinga ati ndina 11 years kushamnefyo mfwefyo chichinde mukosere shako chamulutambifye elo nechishilano ichati tikishemi kalide Yesu kuno Africa ichakutira ifimbuli apa isukulufye kuba pyashi benu kulya muri kumayanda busheku waire takwali wako sosa shepo iyo equation yakubalira busheku mwaire takwali wako sosa shepo echo tukonkere kuno bakutusosha kuno tukonkere okulimbwa muchebo chamweo kukuleka mailo tukabe productive mungande yakwalesa pakulino kuyamulya lesa kamupereko akantu kamumwabomberi we mushamusuma lesa pakulambula abantu takaloleshe pabu nono bwenu pantu kaicha kanika yufi kapeni utu wabu yufi ifyo wabombere efyo bakakopela limo basandes kubakapokelele fingi okuchira eoda matamwishibe efyo taito fyo kuperwa taito apa bulecho lechi tatachiri kwete sana purpose na meaning lelo muntu letu kutano kuchulila imfumu na mukoselesho kutila okupwa chibikeni pachabupe icho lesa mupele nga chachi shinka lesa mipeli okuti mupe nango okupwa especially munkulo Yesu fino tulilelo nga mwamuna mashu ya kwa lesa ya bamuni 1 Korinthi chapter 7 nalala ndemu kutekanya 1 Corinthians chapter 7 verse 25 mwabika pokoma muye pa 28 mwabika pokoma muye pa 40 mwabika po full stop 1 Corinthians chapter 7 verse 25 mubike pokoma verse 28 mubike pokoma verse 40 mubike pokoma mwala umfere sambiro nderanda potulera Ukwishiba Icine nechine tusambiro utachifure chafuma muchebo chakwalesa abantu kupananga lero nga mwayishire kuda kusukulu kumyesu fwe batulapita mu question yalingi twamipusha bushebane babiri ifimulefu ayo kupana chinshi fye mulemu necholesa kula mibomfyamo nga kapo nga tapali cholesa inga mibomfyamo nga kapo ngo kupana kwanshi question imbi tekupwate pamulandu wakupwa awe mwalao naule nshita yemiri no mutengo mchinso chakwalesa pantu nshita mwinga bombera lesa ni nshita muli abanono chinshi ndefu wabila kumiyafurishako ndefu kumifumia musheo iya wikashi wesu wabu in Africa iya kuishiwa kutira umulumendo ngati kafe 25 years afuyo kupa
ngafika 30 years 35 years nishina topic yamba ku pulpit bambi na mukula tamula opera nomba kusheni muntu weliashu uyo mukwai isambio lya lero uwa kula video kupa muntu weliashu muntu weliashu awe ukakusasafye kwawe muntu mwine nomba tuleya muchebo cha kwalesa nde mukoselesha nati bambi bakala michusha kufyupo icho bakala michushi shalesa tamupelo kupwa lesa ali mupela ministry yaba so powerful such that lidioli kunganda kuchupote chubombe pamulandu uleka biloko bapanga ndo kwipika kuwasha kupyanga na tinshi tawakwanishe nomba ngoli free uli independent then walaya konsoko winga ya neti mwile winga tungulula purpose yenu ngenkule ya lekeresha but muntambishenu kuno tachasu minike pantu everyday lwala balwimbo nefya kufwala efe twa mfilio kutwaba nefya kufwala efitali uleke that's why tabale kumwena abantu ule mwele efyo ningino wa mufyele isa tulefu mfwe fintu so ndemo koselesha okutila inkulo twafika ponga lero teko tendeka okupepeka efyupo awe edanga mwinga sanga nomwa ome wa paranga hine okuimye maboko okulasa nikafira ni nshitu wapi na kukusasha tejingo soshe pakwenda ule kitafiri emino ule kitanefi kwe wapyati abali beoka bakushima litala monapo omuntu aya moto ke ya beoka Hallelujah. So tinshinde mukoseresha inshirekwa yo kumitwike kisendwe cha fina emashu yakwapo inshirekwa yo kumitwike kisendwe cha fina lelo ndefwa yo kumibakako ngo wabelelwako lusekuli shikulu ukwishiba kwefintu fimwe fimwamona ndemwe banati nango ma brothers bamabali apa bambi tamwaita kukubomba machitwa yakufola everyday awe bambi mwaitwa kukuba muma ministries umwana wandi apwire mu 2019 kunza equad number 2 wesu elo lidababwela na bekala na kachola namba na reading a face yabo bali muneka basaka mikwa sana kuti wa pasa na degree yukwete kai wala muneka wa ewachiro pampumi ni mafyanshi mukwete imwe londololeni iyo kwena nde muna kwatilimbi tamwa mfwe bwino insha mfwe bwino shani iyo kwena panto nde umfalesa lingita ndefu afyo kutwalira na church work bali amba church no bana bakwata ma branches 5 kula kwine tuli kukitwe naba nabo abo baba nabo neti nati kuli ine party and portion yandi yako kufinya pa preschool okukufisha pa university echo nakwete pa mutima nimpwisha iti yashala fyobe ineso kulu nasambirire kwa kafundisha lenje bati na sheta no mbamina chap okay kansha ko chabe fyo kiri fye bwino kishindera ndapo limbi bambi pamulandu wakutemwisha indalama bane kano mwashiteka ngate ifyo shirateka omuntu nga chako chira na miebeli ati ndefu mupende figa nishinge mpya mwingati mwako kwa term life mwalanje bati ndefu ya 10 billion ero twabula 10 billion twamupela no kumiba tukufuma lero wikalirapo wikafuluapo wikalangulukapo ndeme bana ntishi elo bamipela malangulushe yengi pamulandu mwakwate mpye shingi no kulalata mwakulalala mwakula mfafya ko swati baisaba kunjipaya mwamfafya kati baisaba kunjitefi nga mwashitemi yotoka mukapela abantu 10 abakushensha ama reports yako police ni everyday iseni kuno motoka na ipunko omuntu iseni nshifyo buntu ngobo awe kashi mpya tashipela peace ichipela peace ni Yesu ngali mulimwe ishatule mfo kintu naba fyupo ni mfofini babomba kwiza tulefa ya bandala maifwe usalepo pali abo babiri uwandala mani nani indala mashire paya I think if you're not fyumfika na soso okutila ndefu afyo kumibakako okutila ile muikele mumeka shienu mwila kwate efisendo obalembwena mwaba nandi atitopirwe ishibati nshita yonse taupirwe enshita yakubombela lesa balembwena mwaba nandi kwata digiri nshire bomba so balembwena mo nshita uli free enshita yakubombela lesa mailo twasambira okutira ibukisha kalenga obe munshita shabulumendo bobe nobukashana bwine mulimo mwine ibukisha kalenga obe nishwalela ndatishani iyo kwinga sangwa akashita kyako winga sangwa akokene kashita kabomfyeko for the glory wa uyo watanikwe very important elioto twako
kapo nga abantu kuti baupwa nangu chabashani obwafya nyubu nga abantu baupwafye mukau chatwa kwata kuno batendeka no kulolesha pankoloko emyezi 3 nashipwa emyezi 5 nashipwa chirishani mwikere shani munganda ibana kulwabo basa kumukashana mwikere shani munganda na wasu ko kulingana ifyo bekeri abambya twikere fye bwino te ifyo ndelanda mwikere shani munganda sukati twikere fye bwino answer ngana asukai twikere fye bwino imbi question irefu makwisa tapali barefu question te ifyo tulelanda tulefo kusakamate ngabaye tulefo kusakamate nshbalelanda ati mwikere 6 months tamulabo omwana alikwisa omwana ndemwebayo ayo masambiriro ya buntu nsepye naba yamo ni mairo firabale twafu kumubomfi wakwalesa twalipita pali experience mukupatikishiwa inkash aishire kuno eko abenganga sharulumbi kulwapula ili aishire kuno inganga na epa kumona ati untu wakashika no mushishi utali uko fuma kukiopa beot kumwebati omuti wabafye mumpanga semule mfefyo Ede kwebati uyo muti wakuya toroka pofye nganga umwa omyafuiri ashala omulumi ashala mumushi alelo lere nganga no mukashwa yesendo muti mumpanga kushemule mfefe torerondero ili omwana akesa sangwa bamwebati ishi afuiri abwela kuno omwana fye ngamoneka kubwela kuno kwisa chitefe tuchita kanshi balesa mukumuinikation ali akwawishi ishi nali nganga ninshi original father uli kulia teshi benango fimo ilo balesa muini keshina lyanganga mwiraba kutitendekele omuntu abefya abeshina lyakwe ushikunalala amuyone kirishaniwe ifyalemo na muturo fintu fyafyo kulondolola ifyo ndemwafwa ngokumibaka kofye chishinalanda pwapo abali mufyupo abantu bamo kutilimbita bakwete mwana okukana kwatomwa bale kutikenyi kuchebo chakwalesa terubembu awe na kuba uwo bapalili okufisha esonde temwe ni Adamu temwe ba Adamu awe I think in shita yandi yanje bati yapwa shita yandi yanje bati yapwa chinshina landa pwapo na landa okutira epali muli mu mayanda ngatamula bamayanda mwisakamana nsoseri okutira echebo kyakwasa kireso okutira ninshita yakubombera shikulu ngatamuli mu employment mwisakamana esheni fyo kulombalesa okumweba okutira amyafirisheko okubako kina kaskiwa kanono fye ako mwingala mwenamo akakulya nakuba bible yasobutira ngakuti mwako atefya kulye fyale lofye nefya kufwala ifyale lofye teke ni omutima kuli fyo fine takamirekeresheresa wachishinka God is faithful lesa wachishinka nga mulebomba ifya mulebo mfani mwe mwingatende kirana le mweba okuma makofi mukibumba ine na lekere nchito mu 2012 na umfa calling ya kwalesa na iba bana kuruna ati nde umfaresa renji batireka emirandu shaisa tukala renji tukala subenshi tukaba na kusukulu na tumwelesa umfweni koko nga pana ba kabiri na umfa calling lesanje leka nde myeba lesanga kweba mukuwa number 1 mukuwa number 2 uwa number 3 alesa by force ulefwaya nangu ta ulefwaya ngale saisa ati ulefwaya nangu ta ulefwaya akesa munshira alefwaya iramu okulondolo lefya tiketa changu ike pantu ifiramba fye kutifya isa kumenso yandi na liputako fye munshira ko fye shako sako fye bane fye nshita fye shako sako fye okay kesara ndamaino icho nde mwafa chakutira mu ministry from 2012 to date tatuombo kuchita draw salary na tubika pa table tuletenda tulanda fye mweshukulu kwena na tuomba pa mweshu tuntulu nombanga kuti mwatu afa kukakulya fye mudilelo twafweni okuchitefi kuli shukulu elyo lesa aponya bamo abali apapene fye bala twafundisha kukulya kwesu kucha ninga mukoselesha na mukwate ntunguru shite kutota fye kuchebo mule ishiba finshi bekere bale lya finshi bale fwala finshi oko mule puisha salary kushe kuti wapo 8p weka fye wapo
nomba mapalo yakwalisa la sashani mweobe jita kuliko abale chuchutika ngaba yeoda ngaba na makombe ngaba kafundisha kula bakofye mpaka kusande kuyabika mokoini so namukosirisha okutila ngakuti namumpwa chishinka opweni nokusekerera echupo chenu but mwihupirwa nkongole ishakwati kana fetuka kwati abana 4 abana 5 epalita mukwetemo omwana kufwaya kwakwalesa ngata mukwetemo omwana intambishe rutashaka mireke daily mukababasha mukalalwala discrimination ukuseko mu society no bobututu sana ndefa mufume muditi bututu sana fye mufumano mbekya kusamba emisebo shibiri apo wala yasanga fye emisebo shibiri parape nempo yoteke omuti kuti waba muti uyo opo yoteke omuti nga wasamba waroresha ku left nga wasamba waroresha ku right elio yu kusansa kuntanshi elio yu kusansa kunuma elio toloke pampoto nga watoloka pampoto takuri kubwerera kunuma kula ayafye ushakuti waba muti uyo awe uyate chuba muti ngate ifyo ulande kwa mashi wapapene nga bulwere ulesa nyantapa obulwere bwala konka bushe muti uyo nga mwayiche obe warasa nyantapa tofuna fintu kanshi ifishilano firengo kuti abantu abengira mu baba sha plus mulandu wafishilano no kulabako fye yesta kwata chintu ndemwe bokupola konse kushintira pali Yesu pantu mwine walandira ati okwabula ine tapali fyo mwingachita ali shiba Yesu opponent wako wito Rusfa na ndeko seleshenka shitwa kumenye nayo kulya na mwema na busho wali mirenga popamo Gabrieli noti komanda wabashirika ba Zambia awe ni Gabrieli bamwe baita wapite parodi broko mumuru awe nilesa ntumine ebede ati kalandeko kuli Daniel watinangu nilesa kutumine tawapite nambanga Daniel nga Gabriel kuti bamwinka tajita wapite nga ifwe bali fino nanga target kuti walupita kuli Satana tete opite kanshoko pitate kweswa na kanoliria waingira muri Yesu nga waingira muri Yesu era namba chala kwati na limoniba bansofu na ba hipo wayakuli hipo era wamwe batinga yaba 10:30 wambye okudonze ntambo ndefo yankura njati ndi wamaka era wamuposera ikata era waisa kuli bansofu na kusamba paka mana ndefo angishibenga muri bamaka ntambo ikateninga yaba 10:30 wambye okudonza ngefyo watita era winga muno wamaka pali ba hipo na bansofu noti iwe niwe mulwe nensofu yali kosa insofu noti hipo na yali kosa ngaili pamumana so chinshinde mwafu wako tiranga murenda Satana tumunyante muliba eri araseka Satana nga mwasamu na fyolo wimbo mumano yakwe ati lorege ni nani wasamu na mulembeshi na yakwe ndemyeba kengaisa so ruspa isapo mwikere so nikosa nga walikosa ifyo ndeme yefshinga sana nikosa nga walikosa kabili ala lemba ma records yenu ifyo bamwe bati ni accuse of the brethren meaning chonsecho mchita chonsecho ntara recorda ifyo ruspaba nomba ni Yesu fye tushukiramo pamulandu wakuba muri Yesu utulwirako ero kabiri ili abakulya kumulu bamwe bati ala tupapatirako ero kabiri ili atumine mupashi wa mushiro bae bati mupashi wa mushiro alalanda no kuteta no kutupepera pamulandu wa wikashi tukwete pachalo kanshi fyali furepe twakwata Yesu Kristo ale tupapatira mupashi wa mushiro ale twavogo pepa nekitetekero cheno chire mikoseresha kazo fyafula kukuchincha ni walk over bati ngata muri Yesu muri imwe no Ukwishiba Icine ta pali fyo mwinga chitakulu Rusfa so chinshina landa pali icho na landa okutira ngata mukwete omwana mwinakira kufikorwe fyenu ifya kuti tuka mwishi byati muchebo cha kwalesa Filipie nomo okubetwa fine muri elio nga chafika kukufuilwa. Let me conclude on this one. Nga chafika kukufuilwa west nga chasa ku Africa nomba myebene nati inebane nali kwate fyalo fyonse obusungu bwali bamuline bosi wona ale bombere elio afuire alele pepa bedi elio mukashwa kwa ntumi na phone so mune bosi obyafwa nomba uyananya kuba kashana elio naya kunganda no kuyaroresha Chishinka nalala awapanga kofi na mayo atende ko kuno aleo mana parufumo pamolo. Yesterday he was just fine. I don't know why. Anyway, the doctor said anytime he can go. If you mule umwana wa mungeleshi aliyeka no mulume edi alenwa coffee edi alela ndati mai what if you bwino edi ba doctor baye ati it's 50-50 chances kulingana if you am to observe nomba lelo anyway aya
na tusheko efyalira ndana mayo wakantu nomba namulolesha oti cyatike cy'umukawu cya Yesu mu Afrika ishishibe nomba cinshindera ndapo aba bantu bali paramisha sana na Bible bali shiba the reality of death omuntu tafwa alafu mafya muri una mubiri kabiri ya mu mubiri umbi echo kuri mwebe na Kristo bamyebela ati tamulefa iyo lero ukutusha ukuti imirimo ye mwale bomba imikonke that's why muleka bile imirimo identity iyo bakamishibirako mufumo gwa kwaresa mirimo ebaye batoma mwebe tumwalitetekera kwa bule mirimo bushegitetekero cheka mipususha awe kayiteka biro kumuno musepera uleya no rubilo with that force tureka biro musepera temuranduri mukashana temuranduri mulumendo tureka bira with that force twalanda obutila okufweko kuli ngomuntu afwa nilesa walandire mu Genesis 3 verse 19 olina okufwa n'okubwerera ku lukungu ishi ukubwelela nga bae bati okubwelela nifi muri kuno nga mwabwerera mokumwense mwabwerera mokukawambwa ninshi mwaya kuntumuleka biro kusangwa ekumyenu kanshinga balanda ati okabwelela ninshi uko tuleya ekumyesu kuno tulite kumyesu kanshi umuntu nga afwa aya kuchalo cha kumyabo erwimbo timba 22 wemfa waisa kuli ifwe muku Twitter utusanga tulifyeshiriri tatutina we muneso pantu yoli nkombe fye tumogo fuma kuli shifwe muko twala abana kumyabo kashi kumyabo tekwa kulila awe akasuba nasambiriri omulumbe wakwa Yesu mukankala na Lazaro ebushikunale ko kulila bamami eba last week of pali badadi ilio bafubire tabalwele bale pekanyo okupempura pa Saturday longa ya 20 Friday elo nomba Saturday 06 abati muke sense toka mukupempura 05 ero bafuire so abana abo dilabale yakwetuye musendo munesu mukote munesu mukupempura baile sangafye bale longanyo mubiri kubika mukamoto kabale tora pa mochari kanshi insurendo ba pekenyo lwa kutuba mchipempura ndo lwa kuye mu miulu nombera twaile mukolosha mubode viewing as pekastom Yesu kwe bantu bonse bafume ba bururu bashale nari buma bafina umapina kuliwe nomba baye fyuka ulopula yo mnobe icho twalese kasanga ba mami tabaye fina yuwenga walinda yakwati boinde anyway mwende omutende abantu bale mwana kwati nimfulungana na alifika pako shininkisha omwina Kristo nga afa kuli ala sekerela namba chilingeni kuno olefyona netimina owe ero nomba kulia ni shikuli nefita fipangile sensi ifyota fipangile sensi nga kuliale sekelela ale danza ale yanga elio kuno mulelila itafipangile sensi so chinshi bakosele shapo bakosele shobutila omwina Kristo tafwa atusha tekumilimo yakwe efyo balemba muchebo chakwalesa nga mwayakuli ecclesiastes kwena balemba ati uyu mubiri wapangirwe kuiloba. That is Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Oyo mubiri liloba olabwera kwiloba. Nomboya muntu lelando oyo mupashi alaya kulile sowa opangire. Nga chabe efyo nga mwaya kumanda shanshi mpoto babika pamanda yanshama kapu babika pamanda shanshi mbale babika pamanda ilo na ingire muri research nasangire okutira kufikirisha entambishabo kabiyene kuli mika muri asanga balemwe bacyubasoke abo baleli enkanda shabantu abantu balali abantu banabo defa mwafirishe muri 15 abantu balali abantu banabo ekutira filefu batulika pamanda kunshita shimbithya kubomthya na ikushe bana bantu nimunono sana mama nambatira mubika pambale pamputa pyanshi ele bayi molu chelo nishikumacha ele nomba babika mofwaka ulio wapao da betensonko ele batira ele nachilala apa na mona shimusonda aisa ele alanda atitakwete bwa kulila bati ile ndi mtu adefya kutele lila nati mama ushefira fiba pamanda fya kulila mu bade bantu nanga tete ofishibe bati ala na bantu balalia namba kyali nsenda sana pa kubo munono ushe chishinka balalia nangwiyo missionary umoko babombere kukasama bamwe bati mwendeshe okupita pamanda papantu baloma nga ya 23 hours eli ati muri set na kwate shuko epo twarasa camping apa itumfu efyo boma ilo bashire camping apa 23 hours aho afuma namba tabatumire nishani mwebo abantu pano seni mutume tabayi mini abakuma limbi ni kulishisha kale mwebali uku seni mutume mwebo abantu pano
tabayimire olimbinishisha uno mulungu kusheba ni muloma abantu pano awe takwalicha nomba kirya kiboma nikinshi abantu basumina ebyo tabayishiba nomba ishibe nyogotira icho sumina kirakubombera narabwebesha kuyo point icho sumina kirakubombera nga wafuirwa mulume obe afwa elo bakweba nti wakowera wabanechiwa ngoko kwe ukapena nga watusumina nomba wabera get out muni bakosa tana banje bamuchebo chakwesa okutira ngomunobe afwa waba free uli muntungwa muchebo chakwalesa so ndi free okabate free no kupwako kwana kamuparamine kukabana chapo tanga mrefu amukanjiteko kumyufye nali kwa tarasensi ya kufya abantu ne kulota wakalote ko namuna baisa bufifye nomba pamula ndintambi fye shaba intambi ne kufishilano tira ingira mu mulopa such that ifitendeko ku control na abantu fyabana riu if mwinke lyape ndemwe bana kushiringisha ifyo babika mu miteshenu kuri amwafyalwa kimbi bepyushi fika fye nomba chinshi tule mwafurishako ndemwafurisha kutira kinyeni libuku olwimbo lumo ndemwe 128 tuimbati sumine ni mumfumu na mwibuku lyakwe pantu ifyalembwamo Icine omuntu ngafwa alafwa omupashi wako yakulitata no mubiri ulabona nga mwayimba popa lyatalire nangu kwetu mwankoma alifwa so kanshi tuikatilwa kuntambi pamulandu wako sule chebo chako alesa tunatutuma mumikalile pamulandu lesa tatwa mwishiba ifye mule umfana ama pastors na ma reverend na bani nito fine era mwamfa weka kono mtu ati ntambi batata yes ntambi kuli mume bantambi no tikuline naliroboka buntungwa Kristo atulubwirire okuti twika twakabiri kumupashi wabusha my desire is to know the Lord. My desire is to know the Lord. Munjelele kona chwafe ninsendwa lero fyefye buchire lero nga kusungira panga mwachimuno obubefye bubomba nomba pantu fyako alesa next time otherwise nga mwachirumfwa lesa mukosereshe kabiri ya mupale icho na mukoseresha temweni no kusambirira Icine tamwaka bepekwe tamwaka byoka mishupa tamwaka kwatena mwenso mukalala la freely pantu shani Yesu ali